Što je upitno osim toga što i Sarajevo prave probleme? Kao ne može biti Srbin. Ma molim, zašto ne može biti Srbin? Zašto ne može Srbin biti načelnik? I naša odgovornost je još veća. Niko neće uzeti tamo i potočare pomesti ili skloniti odande. To su samo bolesni umovi koji god dolaze iz Sarajeva. Fino smo rekli, poštovat ćemo svaku bol. I to ne može niko da ignoriše. Niko koji ima mozga. Mi mislimo da imamo mozga. Dakle, oni će svoje... Ali bol majke Srebrenice poštujem. Dok se one bave potočarima i ostalim. Ali kad on uđe u sferu politike, izvinite, ne poštujem. Izvinite, ne poštujem. Osnovna haranga koja dolazi od tih udruženja prema Republici Srpskoj. Ja ako ikako mogu da to razgraničim, ja ću još jednom razgraničiti. Dakle, stradanje, bol, poštivanje ubijenih i tako dalje, apsolutno je u prioritetu svakog moga posla, bez obzira koje nacije ko bio. Ja sam predlagao, hajde da se smirimo svi. Hajde, zbog budućnosti. Mora istina koja se govori s jedne ili druge ili 10. strane je istina samo koga prihvata i druga strana. Da bi mi to prihvatili i da bi odbacili sumnje u ovoj namještenu informaciju koju je on napisao OHR, a dao Komisiji Republike Srpske u to vrijeme kad je Dragan Čavić bio predsjednik Republike koji je rekao da to se mora. Da bi mi tu svu sumnju izbacili. Najte mi sada neutralnih, 10, 15, 5 autoriteta iz svijeta koji će biti komisija koja će utvrditi definitivnu istinu. Ako oni to kažu da je genocid, ja ću prvi izaći to reći. Ja ću prvi izaći pa to reći. Međutim, da vi sada na bazi prevare koja je išla tako što je Pediš Daun napisao taj izvještaj, donio ga navodno nekoj komisiji Republike Srpske i rekao Dragan Čavić, ako ovo se ne podrži, smijenit ćemo vas. A on kaže, dobro, nećete nas smijeniti, evo šta da radimo, moram. I meni je žao svake žrtve. Sve jedne žrtve onda u potočara meni je žao. Kao i svake druge koje ovdje postoje. I ja to ne pravim razliku. I mene je stvarno žao. Svake ljudske patnje. Ali ovdje se ta ljudska patnja koja se tamo desila pretvorila je u politizaciju i političko monstruiranje Republike Srpske, što tačno nije. Izvinite, molim. Bakirov otac Alija Izetbegović nije doživio je, kad je umro? 2000, ali tako? Ne znam. Ali evo, 3-4 godine nakon rata je živio. Nikad nije ošao u Srebrenicu. Za njega je to bilo mjesto političke manipulacije.